gacuri ku mutwe murose gacomete murajya he ndajya kwiyandikisha wowe mujya kwiyandikisha bya twagiye apo ndabona turi abambere nitwe bari bwandike mbere nta muntu wadutanga imyanya ya mbere ndakeka ariko turi buyitsindire nta muntu wadutanga ariko wagarukiye mu kangahe agarukiye mu binyoni ndumva ndusha ishuri rimwe njyewe nibwo ngiye gutangira mu binyoni zageze aya Salama kapu. Sadama. Makuru sema. Sawa. Amakuru ni meza. Nangu muje kwiyandikisha? Awa. Ahubwo wowe uje kwiyandikisha? Yaba. Kare. Janda. Akora ryoshye. Byatari mwana. Nose mwana. Uje kwiyandikisha mu makanga? Nje. Jamani mwese nako. Nje ngo nje gutangira mani mu binyoni bitoya. Ibinyoni bitoya. Ye baba nanjye ubu mwana ndangije primaire mu gatandatu. Ntabwo nambaye uniforme ebyiri. Iyi niyo mu gatandatu. Primaire. Primaire. Iyi ni ya secondaire mu mbere. Zaba. Urumva nyine bari buganye kire byoroshye. Iki ngiki kije kwiga mu binyoni bikuru do. Akaraka. Seri. Ni mu binyoni bikuru da. Ndabona wambaye ni petu. Cyangwa kasa mutwe none. Ye baba ngo nyine se delegiteri we azaza ryari. Ago ndi ku cyangwe. Umva. Agana ko costume zo. None naguza amakaye mfite. Ninkura muri umirwa. Jana. Delegiteri kakati. Suri kureba. Bora ko twahatanze abandi. Ikirimo cyiza tukinyuzura. Ivaye turabyica. Cyawa kinga. Kajya waba kwita muke. Je. View. Nanjye ni ari. Wowe Didi. Apo. None niba dukaye umurgo bamaye. Kwa secondaire. Niba mani. Niba karamu. Urakanyereka mukanya. Ndakwereka neza delegiteri yayo. Turabinyuza. Imbere boza turabyica. Twite hoje yadanje bitabi. Yo. Yo. Oye kuri kuvuga nabi bro. Yo, Salama. None se. Kare. Nta kibazo ariko mwana. None se. Murajya he? Akarago nabyo kwicara mwana. Ese ninja. Wicara se wicari. Nase manu uje gukora iki? Uje gukora iki mwana? Uri kumbuza se kwicara mwana. Uje gukora iki hano? Wese waje gukora iki? Kwiyandikira. Nanjye rero nje kwiyandikisha. Amakaye ari. Nta makaye inzara ku munsi wa mbere se barandika. Nose uje gutangira. Ntago nubwo natangira se Bamubwire ntabwo wicara mwana. barandika gusa mwana. Bose barandika Reka bandika. niyicarire. Bamubwire mwana. Ahubwo se mwana. Ndahera kuri wowe witwa nese. Hanyita Didi. Ako mwana njya kumva mu bitabo wowe se mwana. Atwanjye ntago nakwibwira manu wose wabona Ngira amahane wenda urinjija igihumbi cy'idolari. Nandika wawe wowe nta ruguru Wowe se mwana. wowe ndabwira delegiteri nana kwandika Wowe witwa witwa. Njyewe. Njyewe banyita Umedi. Umedi. Wamaze. Kibazo ariko Kugira ngo Umedi mwana. Ubundi Umedi se n'ubundi ko bisobanura inzoka. tuzacuba. Ya manika. Mzomte sawa. Janda man Nakutse mwana. Direte ina garaza. Mwana ngiye azane kagene gukora iki ngiye mwana ngiye kwiyandikisha. na mani Ngiye kagene ngira nitira mwose mwana. Umwotsi. Umwotsi w'iki? baswe
si moto ya deregiteri mwana. moto ya deregiteri urayizi Ntuyizi nyine. urayizi isute mwana Nuzo sinigaga hano mwana. Muganga. Kambanze ndebe isaha mwana. Kambanze ndebe isaha. Zuko zageze. ako kafone se wigana kakura na telefone mwana Mwana jivire kamba nayivye kaka. nyogoko uraza wigaga hano Nigaga hano mwana deregiteri aza kuri moto. Wigaga maganga? Turika. wigaga maganga Mugo tanda. tanda apo Mubura gutebeza zuko nari umugome. Yaba barabikaza se mwana byatari mwana. genda reka tumutegereze None ze si ubundi twiyandikishe natebeza gute twitahire mani nta nubwo nanatebeza Tumutegereze mwana njye nongewe ndatebeza tumutegereze tujye twitahira mwana twandike vuba none se Kambe mwana nicatira mwana. umva se wewe ujya muri telefone none se rata mwana reka nkubaze wewe wahugiye muri telefone nta nubwo uri kumva ivyo nkubaza none se mwana ubundi reka nkubaze so watubwiye ko wize hano ngo wahize ngo kujya mu wa gatandatu none se uje kwiyandikisha mu wa kangahe nta nubwo nakubajije Mu wa mbere segonderi. mu wa mbere segonderi none se iyo ukomerezamo n'ubundi Sinaguzi ko turangiza ejo bundi ahubwo deregiteri araje mwana. Ndi kumwumva mwana wanjye. ariko ngarabikaza byadanze mu byo Uzi ko nari umugome. nanjye ubwo ndatebeza gutya None umudura afite. nk'uyu wanjye abeze muduri Byatari mwana. nk'uyu wanjye se mwana Mani baraba. yandusha Baraba barya ruswa mwana. narebeka tumutegereze ubwo reka tumutegereze nta kundi ubwo wumvishaje ubwo narebe reka tumutegereze ninsanga nafite ibondo nk'iri ranjye nta kibazo sana ni igisore ariko gifite inda none wamubonye gifite inda n'akasamutwe ku munsi wa mbere wiyogoje umuyobozi mwana Ntabwo yumva neza mwana. naje kwiyandikisha yego design design Bishawe neza amazina yawe nini ni Didi Didi ufite imyaka ingahe imyaka 48 toka satani mu izina rya Yesu iki yego koma bagahita mu imyaka 48 uje kwiga mu kangahe mu binyoni mwana nyagasani mu binyoni imyaka 48 mu binyoni wazanye amafaranga yo kwiyandikisha amafaranga nayazanye wazanye angahe nazanye 30 hano twandikira 50 50 awa nese ko bari barambwiye ngo ahangaha mwandikira 30 ubwo ngubwo byageze gutera hano ni 50 utabifite twita tugusiba yego iki cyari cyatumye natasubira mu ishuri buse ni amafaranga ufite cyangwa urayafite mfite 30 byonyine nsohokera mu biro ayaya none nimba ibishanga ndi bubiri ture ibihumbi 50 ngiye guhinga sha nzahinga ibishanga nzabiretura sha 50 wa kabiri naze
bite byawe? Sawa. Makuru yawe? Makuru ni meza. Waje gukora iki? Naje kwiyandikisha. Hano soko tutandika abantu bakora mu nyeshyamba. Abantu bakora mu nyeshyamba? Ubuse urabona usa nk'umunyeshuri? Nazo uraretse nk'iki? Amazina yawe ni wuzuye. Amazina? Amazina ni View. Amazina yawe ni View? Kabaje kwaka akazi k'ubukirina ko ndakakwandikira. Kubukirina? Kandi naje kwandikisha? Kwandikisha iki? Gutangira mu binyoni. Tugiye kukwandika. Ariko ejo nyine no kuza wabihinduye ukaza wambaye neza nk'umunyeshuri. Fo mu cyo wakare. Kandi kino kigo kigira amategeko kigenderwaho. Hari discipline n'ibindi. Umunyeshuri mwiza niwe dushaka. Nanjye nuko ngo. Amazina yawe ni View, ufite imyaka ingahe? Imyaka? 40. Ego komana nyagasani. Nuko ari kuza kwiyandikisha ibisaza habaye. None n'abandi baje kwiyandikisha. Hako njye ndetse bizigo niba warabyaye muri 40 ingahe? Imyaka 40. 40 nyine. Uzanye amafaranga yo kwiyandikisha? Wazo utayaganye se? Ufite amafaranga angahe? Angahe? 25. 25. Sukuta mu nyandika ze nusiye umwandikira. Kuri bwasubire wanyu kongera andira. Yibiki? Hano kwandikira 50. 50? 50. 50 maze imyaka 3 nahirira nk'abatarayama. Icyo usabwa no kujya kuyazana rero. Hano kwandika umuntu ufite 50, iyo utabifite urataha. 50? Yes. Uko nyine bivuze ngo inka zirongeye zirambonye. Subire kwahira n'undi myaka 40 ntago ari yo kwiga. Uze ishuri ryanjye uzaza ufite amafaranga yuzuye. Soga muri office no nakira abandi. Uze ishuri ryanjye ry'ibinyoni siripfuye ubusa. Jya kujyahirisha nakundi. Wabigira ute se? Ibihumbi 25 njahiriye inka imyaka 3. Njye nongere nahira indi myaka 3 mbone indi 25 bigwire 50 nzagaruka kwiga. Twara uzi Directeur yaje sinabimenyara. Ana basi. Ayeka jeni yandikishe. Undi naze. Waje gukora iki? Nje kwiyandikisha. Nabonaga ari wa mushumba wambwiye ugiye Reka nagariye. waje kwandikisha wambaye ubusa. Naje kwiyandikisha nyine. Ubwo murashaka kwiga? Mvara none se naje Banza gukina. utaho uje kwamba. Reka nago najyayo. Banza utaho sokira. Nago nyandika se. Ngoke. Murashaka kumwanga? Nini icara ngwandike, icara ngwandike. Funke! Naringize ngo Funke! Ajya bakwitana. Wanyita Ahmed. Ahmed. Aha. Ufite imyaka ingahe? 42. Mbona uri urusaza ra? Uvuze ngo ki? Ntabwo uri urusaza, urakana. Sawa. Agiye kwiga mu kangahe? Gutangira mu wa mbere primaire. Wa mbere primaire. Okay, wewe gende nta nubwo nkwishyuza. Ejo uzaza wambaye ariko? Uzaza ejo wambaye. Mu kazi nakoraga n'ubundi nuko nabaga nimereye. Ejo uzaza nyine witunganyije nyine utangire wiga. Unitunganyije. Nindi form. Twikoreraga imifuka twimereye gutya nta kundi tu. Ejo ni ingaruka ariko nzasange woroshyemo kabisa. Abanyeshuri baragwira.
urazanyicira pe. Undi naze. Uje gukora iki? I've come for registration. Bishoke? I've come for registration. My name is Kizilman of Stop and I've come for registration. Mvoye. Hano turi mu gihugu cy'u Rwanda tugomba guteza imbere ikinyarwanda. Ukunyumva? Uvuga ikinyarwanda cyangwa gukivuga? I don't know what you want. Niba utavuga ikinyarwanda, genda ejo uzazane n'umubyeyi aze kukwandikisha. What a silly head mask. Abantu bica umuco. Abana ibyongereza, abasaza ibyongereza, inkumi ibyongereza, abasori ibyongereza, bajye bakoresha ikinyarwanda. Nundi naje. Mwaramutse deregite. Waramutse, jya wihuta dore tugiye kujya muri pause. Amakuru yawe Ni meza. uravura jye. Nje kwiyandikisha. Kwiyandikisha agusisha ubwo wambaye gute? Dore nigaga mu gatandatu, dore ngiyi bavyeyi. Iyi ni ikabutura ya primaire, mu gatandatu iyi ni ipantaro ya secondaire. Nagira ngo nyine ngo nzi nabitunganyije byose. Mbese uyoboye yuko umunyeshuri yaje secondaire ikabutura ya Ntago nari mbizi. Okay, ejo uzazabikosoye. Nari. Amazina ninde? Amazina ni Ari Rutebeza Mabuno. Ari. Ufite imyaka ingahe? 34. Goko. Nawe uri muri bya bisazo bivana ubukanye. Uje kwiga mu kangahe? Nje kwiga mu wa mbere secondaire. Mu wa mbere. Uzi amafaranga yo kwandikisha? Cyane. Angahe? Si 30 se. Reka no kwandikira 50. Ariko byihorere deregiteri rega turaziranye nigaga hano. Kwandikira 50, Ndabizi dore ngiyi bavyeyi ibyo by'ibihumbi 50 uri kumbwe ntago nziyo biva. Dore ngiyi bavyeyi. Hari ibintu biba bitari kuri babyeyi bitajya bindashyirwa kuri rese. Ni ibiki? Hari amafaranga ya toyi leta. Buriyo wicaye muri toyi hari amafaranga yandika. Hari amafaranga y'ikiraro cy'ingurube. Uri kubyumva? Hari amafaranga y'igikoni, hari amafaranga y'itaka n'ibindi byinshi. Ibyo ngibyo deregite. Tuvuga no gake. Niba udafite 50 itahira. Njewe no kuri nesa ndahazi mwana naje tukaburana. Ahubwo hari akantu ari ngufitiye hano. Uranyandika ntunyandika. Niba udafite amafaranga genda vana. Uranyandika ntunyandika. Niba udafite 50 icikire genda. Uranyandika. Ingiri gutera ubwoba? Siko gutera ubwoba bihanira. Ni 30 uranyandika ntunyandika. Nago. Mashaka kurwana? Ndabishaka. Uranyandika ntunyandika cyangwa tujye mu nzira. Gereza n'amafaranga 50. Nyandika cyangwa tubi. Gereza ni 50, gereza ni 50. Genda windira icyuga, genda. Sawa nari. Genda. Sigonda kwandika no mubari. Gira vuba. Wawe. Ngiye cyo ibyiki gihe. Gira vuba mwana deregiteri. Turabazi. Genda nakwari. Ejo uzaza ari kwambaye neza. Izo mbaye nk'umwana wa secondaire. Izo ndazanyu turazizi mwana. Reba uruta. Abanyeshuri bari abakera kabisa.